whether aito lesi amandu make wathakani olwa uteti ulotho kumia mwene nthi na maundu alo bangite kwika asa kuwa ta women representative county ni ya Masako. Nyineta wa Steven Mwema kalivu nthini wa Kilungu wa mukitatu. Na mukaneza Steve. Okay. Na ndozi ze kamera ya wambokethia musia isi anike na tulike thina ona na tumu thanyani wa munthi. Ene nthi mama Masako na ene nthi na mukethia ki wakwacha ni musubie ni kwati ona nyino mwa mukaneza. Kwa masitwa nitawa RITA NDUNGE kana RITA kisiasa ziaitwe Masako Kola Katanga village na niitia kibila cha women representative kibila kila chaka na chama kiba niungamite na chama cha maendeleo chap ugamite chama cha maendeleo chap na natulike very fast ndino ona law itu tuna gonondo tuina masama ingi before OU 2022 before we goche kibila kicha women representative unetha bonekata ikanja bya mwene nthi wa Masako nye ni ndukumite kundu tofauti ngathukuma serikali nina training weta ni muskali ni miaka 18 after 18 years na thukuma police na mino thukuma police na thukuma miaka 5 na resign honorably kuthukuma na idara ya NSSF na thukuma na serikali NSSF na thukumie miaka 21 NSSF wa resign ndi police na resign yetene 96 na kuma 96 nginya 2017 iswe na miaka 21 na Steve na thukuma NSSF miaka 21 na ni NSSF na resign 2017 kuita kibila cha women rep yeti binda yako ya kuita kibila nina usie kalamu na resign jane na umawiyani NSSF ni atie wito wa mwene nthi kenda ni kibila ki cha women representative 2017 nina ungamite nti kibila ki na chama cha na ungamite ni independent actually 2017 ndia ina chama okay na ungamite ni independent na ina kuniwe kula mbingi muno kula mbingi muno over 70,000 okay ni okuli ati kila kindu chonde twika nthini wa life ino kitunenga masomo mako apply uni ila wetisi kibila kicha women representative 2017 na wale okikwata ne masomo mawala wakwiye umunthi umatumia nikanda wisithe na wata kibila ki kindu chambe 2017 ninesi nethiye ila ne ibinda yako ya kuita kibila kiki nene cha women rep na nethi ya Masako ni nene muno na jina 8 sub counties twina yata Masinga Maboko Kangundo Matungulu Masinga Masako Mwala yuko nethi ya Masako ni nene na kibila cha women representative nikikwenda mundu wina matambya cover that area nikikwenda mundu mukawi na matambya na angalau mundu mukawa muika utono dhuluja kidhiko yani wina energy ya ubikia kila mwene nthi wa Masako isu niyo lesson nene wa somi isu niyo lesson nene na somi kila kingi nthini wa kisiasa ujitia kula nethi ye kula sita gwa kwi mwene nthi wi mbesa no tembesa mwene nthi ni withukia cia mundu no utasera nzeo cia kuyana na kibila kilo kwitia challenge kila kingi na manyie ni finances kibila ki cha women rep niki kwenda mundu mukawi na mbesa mundu mukawi na resources nundu ni kibila kin kwenda kibila cha women rep ni kibila ki kwenda mundu mukola wasa kuwa akatwika mama count akemba na image akemba na audio wa Masako okay yuko mwene ndi interested wasa kuwa mundu mukakta women rep waku mwene ndi wa Masako nundu asakwiro wa kutethia mwaitu pamwe na anau mundu mukosu mutongo yusu ndongo isu ya mundu muka akanime kwenda kubikiwa Masakwa mundu muka Masakwa ndongo ya mundu muka nimekwenda kubikiwa maikwenda yao kwikiwa yao nimekwenda moyene makabikia women rep war okay sawa gato thimetoki wa ne wanene lo amando ma finances ma resources na atete ingine wese thea mathiko hupe ya mume onenga na mbesa mbiko kewa mundu no endie bando anenga na milioni ile andu mo kitania kana anenga na ile sakuka o sabachela 500,000 sinusia mudhambosu umwanya wa mbesa wa money wa finances mwana wa mbesa nthine wa kwiche kivila witha wewe mwanya wa mbesa ni ati ndubikia mwene nthi utatumite ngali siako ndubikia mwene nthi utena coordinators
mbesa hii ni cia logistics ti cia kuongana kana cia unenga mwene nthi ni cia logistics andu ala utumia timu ila uthi nacio ni cio need kuthi na ngali ni cio need kutumia na no me umidi kuya yuko huku vikia mwene nthi baya mashinani na no need mbathi no need sindu bingi no need materials no need posters yuka ilio sisi nini kite billboards billboards isia kwa nikite kila bandu kila soko kila kona ya soko isune mbesa ndei wadeto sisi no nikite posters isia kwa ene nimeusiona ima bikite kulamai nikite ngovieno nikie na undu ni ile postani na ni lendi ni wa billboards isia kwa no ngemba ni ile bayele veni okay ni ukuliache roughly nondo no wakiwa sama masomo 2017 na yuwa mandamu ndo kwenda resources roughly mundu ayetia kibela cha women representative ni tona kwethia itona mukosi tacha kuti kibela cha mbeza mbingi muno kibela ki onatiweta you wenda ni interview mwene mvi kibela ki roughly over 100 million 100 million over 100 million na yini okuliati mundu kana RITA kindu kila kionzane se nondo kwesethia hii wa teso sisi ya cho muno kindu kila mundu wesethia ayenda any elective post ni chao kwa kulengi main reason ya mundu kwesethia ayenda kivila either sakota women representatives sakota governor sakota MCA kitumi kila kinene viwetha ne kiva kindu chambe Steve na mwene nthi ula wimbo thukise kiokoni kicho mondi kwitia kivila ni wito ni wito wa kutumikia mwene nthi na baili utaatwika mutongo inota siawa na utwika wotongo ndutona kuimba wina passion yesu ya kwitia kivila utona kuimba wina utwika osu wa kwitia kivila peke ndukilika mundu watie wito wa undu kwiwa peba wikwia nita kwa mfano nembitwe ni mutongo ikuma ila nasia iwe kuma nursery school kuma ni primary school ni prefect no ka secondary school na twika Edgar no kanali kandi ni wa police na twika the best round recruit no kandi ni wa NSSF na wesaidi ya masomo makwa nina grow yani kiwango chakwa kila nina resign ye ni opandu ni ndini wa senior management usuno Utongoi wa muthemba na noka ona kuikundini cia mwitu ona kuimba utongweze kikundi cha mwitu no Utongoi Utongoi wambia anansia sikibathukanyo ona makanisa ni maitu uungamie kwaya uungamie ushirika uungamie ibeti ndini we kanisa usuno Utongoi na siasa nundu mwena kuimba we father nuona ama father niwona ama pastors pe wito member wa mati na ni kwacho na mapastors na mafadha no mambithukize so wito sino wakuthukuma mwene wito suni wakuthukuma mwene nthi kangukuli kila cha tumeni okulu mundu for example wasisi ndo na kwesethia mumbunge mundu MP no kutumia budget nene kuiche kivila kanona kuta women representation okosethia for example wakona hesabu nesa ya hesabu kesethia miaka 5 ukaza kwa women representative no ukokesethia mbese la mundu tona kwepa ni around 42.6 million kindu cha mthembosu na ni watumia 100 million you pau mundu avita hata wesa utonga hata budget ino ya kuwa tumia 100 million ya kutekevela nenda kwa sia ndini wa Utongoi we Utongoi ndutalanga lama tutalanga lama ya kwisosyo to investment ni investment lakini tutalanga lama ya kwisosyo siambesa izusi yako kindu chambe ni wambe kukwata power ya kutumikia mwenendi usaidi aniwe kiwabinya wa kutumikia mwenendi nyita kwa yuju nina mandie mali ina thukumie na someda za Kenyatta University asomeda sicho KU ninasomeda sia masomo ma criminology and criminal justice. Nina department ya administration
na security nondo nyini kite kindu kita wa ndini wa masters yakwa nikite criminology and criminal justice we some the undergraduates we some the siana sia university ndi some the siana sia university siana sia masako nini na masome the siana ila sia university tisi ya primary kana secondary ni mwalimu wa ni mwalimu wa university so no kole na resign no sakala na resign wa resign mwana no kole ni kada tumebuto thingale kwa nangi ya women representative ndoku wabena the not me 100 million na over those 5 years we have 42.6 million kwa tidina nundu ni mbesa nitwe nomba niche and also ni mbesa ndukumite na UTI yako tio loss usindo na wewe wasio ajeti wasio wasio more than 38 million no you are also investing kwa dream neno yimba wa dream yimba wa ndoto ya mundu wanotoka women rep kwa kilungu chanata mwene ndi wa masaku andwikithia women rep nduko na ni wa mwika ni wizina mathuko manesa mandwikithia women rep wo ni bategemea yupe amwe malika ivila ni miaka inasonga songanga ukesaidhi ya mwini wa noa akili ni anoa na itendo sioni si anoa tondu nini zini mundu muka wa mwika nini zina alika kivila niki ngathukuma mwene ndinesa na namo thukuma mwene ndinesa ni woka mwaka na ndunga akandunga kivila ningi kana ndakandunga kivila oyu mwana kato kwa mwa se ene ndimaka kwa netwa kunenga go ahead wa moyi wenda utike women rep kwa terms ya nato tonya kwa seta ni aseta u payu Utongoi inasa kuanga vitamu imwe nundu uthukumi wakwa and out of my experience na passion yakwa na dream yakwa ni kutumikia mwene ndi unesa nenda kulingana na wia wakwa nundu kibila kikienda wani mwene ndi uza kwa mundu muka miaka 5 kibila cha women rep waza kwa miaka 5 ona ibila ile ingi wailite kwa thukiolongi lakini nga hakikisha nina thukuma mwene ndi nesa kenda andunge we mwene ndipo satamu ile ni sianite ona no vitamu itatu ona 4 ona 5 kulingana na mwene ndi undu thukumite na mwene ndi okay kwa uthukumi wa mundu wa Utongoi ni we wild you for example Utongoi ulona ibondi ni a women rep kwina kwisindu ina kuniwenesa na ingisi akunwa na in fact bone tokite nokulia twase polls sika kuno mundi na ka polls to you take you general election mundi ni 9th of August to matuko kenda mundi kuriga kuno account ni ya Masakwe wona ulotongoza kibila cha women rep ula uko ni wakula mbingi ni mheshimiwa kana RITA NDUNGE mundu ona mwene ndini wisi nini tiche mwene ndi kibila na nini likanite na MUETI na palapo ndenda likanite namo you for example batialite 20 days ni hakikisha MUETI ane na vikundi nisio nina namo na ina bikia mwene ndi palanda tonya bikia itwisi akwa kana mwene ndi ni makulia kwa ndaya matonye kunza kuwa na maene aminikananga twika women rep and to put this into perspective Tifa polls yonania Raila Utongoi tena 42 na Keruto amwatiena 39 isune polls ya ikundi ya Tifa for example umundu wana kurika kunwa RITA ni Utongoi na kilungu chanata kwina opinion polls inaumite last week on Thursday sia women rep governor na positions isionde nina tiete ulane unambate ninye na Tongoete nina 42 mindosu nisiba ni Paul siba sia ikundi yeba kana nisiba sia Miran inasia Miran yes ni see in the public domain ni see in the public domain inako ni ona sio sia Miran zinako nitwika chama kitu nikika opinion polls so inako ni kume ilungu yeba from when to when inako ni for the past 2 weeks siauma on Thursday me on Thursday so is a population sample mana sample itandomea nata na kumaba no at unless no see data no na yoba angalini lakini nina ina 42 ulaungi ambatie women rep ulonge ambatie ena 38 kwa umi ndo sune verifiable si online ni verifiable not on sisi ona ene ndime ona sio ni makati sio post kila bandu wina post ya kila bandu na 42% nina 42% kana RITA ena 42% wati ono ni atiwa ni kamene wakasimbe ena 38% na lankio ndeme bubundi me bubuni others actually ni others ni ukolia for example twasi 2017 wetise kebela cha women rep twasi keka umuntu kekane wetise no akwati kebela cha women rep 2017 kwa nenge visa ya Machakos County umundi
either ibwana ata as opposed to ondo yili ikwa compare and contrast ondo yili na ondo yalete kwetha ile keka kana RITA ni why women rep from 2017 to 2022 nienda kuotabia mwene nthitao 2017 ke kana ina kindu chetwa chama nundu chama ni kyo kilasya mundu ninye nimba no ke women rep na assuming ke kaninye na likile 2017 nginya oyuyu kindu chambe nimba na tumiye public participation kumakulia nundu kibila keki tethasia kibila keki na budget yayo masaku equators budget yana ikimba na budget yayo kwa mwaka women rep emba wana budget ya 63 million 63 million ya kwekata nata ya kutethia na wako na 63 million wako na kundu kutano kwa miaka 5 isu ni 315 million na mbesa hisi ya ilite kutethia vulnerable groups na vulnerable groups ni siaka ikundi siaka ikundi la registered na ila ite registered kwa tunengezi so ndeni siya ilite kuimba siitetheka kindu chambe kwisi ndu oyuyu ila sibo ni compare utongo yula wipo na ula nelite kuimba ni tete tofauti kwina ikundi si kwitwa ma CBOs na CBO yini nene monopio na sina ikundi ngindini CBO imagine na ikundi more than 70 ikundis na watoto sister resources ila manenga webaya uyithi ya manenga wa check cha 300,000 na cha manenga 300,000 wa nisia ikundi 300,000 na ikundi 70 wisaidi ya kila kikundi cha kwata mbesa nini muno na kila mundu akwata mbesa nini muno itatona mundu utatona kwika project itona kumutethia mbesa isu yethia tusui mbesa isu yu wa miyo ya mbathi mbesa isu amaitu mayu wania masilia kwa uisa kwithia mbesa isu nini nitunga wa kana ni mbesa iwati ya nitunga wa na bala itunga wa ona matunga akamekia wanthi no ikundi isu na maliwa matunge lakini weza kwithia yu unatembea yata masingana na tembea ndini wa ikundi insi amaito pena wonzu wibo ulalamishi yani ngaya impinge muno nundu wa mbesa hii undu sikawa manenga wabu makone kindu kita wa table banking na makoba ene maliwa matunge na bala itunga wa mbesa hii mwene ndi wa masaku amaitu maisi itunga waba na ila imesi ye kuatia kwisila alama ongamie ikundi sia amaitu alama ongamie masibio wazu mbesa hizo itunga wa ndini wa account yita wa MUENI wa Aka na yo MUENI wa Aka ila tunatiye weza kwithia wasisi abau MUENI wa Aka ni wa women rep ula wipo uloneka lile kibila yulo kumwene kana RITA kindu kiu ni kindu to no verify ni kindu verifiable ni kisiki ni account yita wa MUENI wa Aka na watoto sisi directors ya lamebu withia ni muka mwana ni unatusianiwa sivo na mwene ndievo yutajweyo ni ile na ibeti ibeti siungamie ma CBO na wa makulia indi mbesa hii amaitu matunga ikaviwa ba na asa mbesa hii ilete kunenga na ikundini na si atungwa sito jinengo ikundini ila inge itabikiwa so kwena na meo selete otungwa ba legally selete otungwa ba sialete ku circulate wandini wa ikundini ila inge itakwata nondo tweda ikundi mbinge monopyo weza kwethia pe ikundi registered na inge ita registered na nye yuke kanibo ni imiza mwene nthi wa masako andu onde ma register ikundi na nye ngemba na tofauti ngoemba na utongo iwe tofauti ngatethia ikundi sionde ila registered na ita registered na alama emiwe matena pinya wa ku register ikundi ngakwatana namo nitono matethesia mbe mambe ku register ikundi sio okay nikana tume kwa ikundi ni okulia ko wasia ni verifiable na evidence kana mundu la women rep oyu ni wanya wa MUENI wa Aka kola mbese situnga itunga wandini wa MUENI wa Aka na no sio kamwita akakemba kenda mwene ndia imekulalamika umwite atone kuthesia kiu MUENI wa Aka ni wao na account isu ni yao ndu tia serikali ndu tia serikali siatonga busienda ba siatonga bau siamino tonga bu kwa women rep tuwe wizi ulangumya gebela ni tuwe wizi siendaba nengo mwono na wena conviction kana ni watu ikite nina confidence ngoli ati watu kwa women representative okay there in the national parliament
ukethia we in the national parliament bala be ambunge alangi uitete ando makuma masako na Kenya yonthe so nikenda mwene amanyekana no kutuma baya nthini wa national parliament as a women representative wa masako so wathi mbunge ni ukekata kindu chambe paya mbunge ni kuimba wa kuitsaugwa bills na motions kupush motions na tani mama county wa masako la ukite mwene ndi anza kuwa paya tuina mswada wa bill pending bill itapito kidwa ya ibetilandiwa wisa hivi anime utethewa kindu kila kingi nienda kukuyati mbesa yisi akanithetha cia ibetindiwa na ndikatethe ibetindiwa sisioka nundu ninguona aumendiwa maingi muno nthini wa community yitu nditethe ibetindiwa ngasioka nitethie aumendiwa na thipa ya mbunge ngakwatana na mbunge alangi kindu chambe ngamba thukuma namo ngamba kwinyibia ni thukume namo wise kwithia cake kana mbesa iyonge iyaanithwa masako ni yakwata kindu kila kinene kila kingi ngathi utetea mbesa yisi ya women representative yitu kwata kwa mwaka 63 million sionge langwe numbile na university ndisomethia ndineke statistics research ama researcher also nevia akama masako na ingi mbewa ume maitu na akama masako mena mahitaji maingi muno na the vulnerable groups wanawata to sisi ya Muslims ni marginalized group na ba masako twina Muslims ya ingi muno pyo kwa unditethia Christians ditethia angi ndikamatiyetina ngatethia nginya Muslims yonde kila kingi mbesa yini teta siando lama tena mangudha maseo nini mbi 20 nenga na wheelchairs ndini wa masako already tayari no already na nitetha gwa ni shirika ni asungu me muingo ila na NSSF nina tembe ndisi ya muingo muno America Canada na thina atuma ndu na andu asungu ni mama nenga ibela cia wheelchairs ona mwene ndi wa masako ni wonete ndinenga na ibela cia wheelchairs ona yuyu ndono kila ndu mo ba ukesa kwithia nundu andu mambo na thina kisese kicha Utongoi mayenda ibela cia wheelchairs nundu ona yuno niende na unengane kuma 2016 ginyayu ninenganite ibela ta 317 dhini wa masako count ona yuno niende na unengane na nintetha cia andu amatena mangutha maseo na nikulia mwene nthi wa masako nundu nina wito suwa utethe cia andu amatena mangutha maseo pesiana isiaitwe ikabithwa kuumisieni kwitu mandethese kumilia ciana hii nundu nina uwezo wa kumanenga wheelchairs nina uwezo wa kumonelelia maskulu kula matono tetheka through funding ya asungu nimba wana networks cia kwa cia ndisi ya muingo na ndini wa uki twendeo ciana ini sienda kusoma ni si kwenda kwikia ngwa neza na si kwenda kuya na pia ngenda kuimba na Utongoi tofauti no lona hivyo ukaelea kusisia nyendi Utongoi na ene nditi wa mesi na tina county government jimbo wana mbesa siaka binge muno lakini women rep ulona hivyo uladi ukumwe ni kana RITA ndaitikila kuthukumana na serikali ya ba masako ose ya mwitu tubesa tulatu na iba masako mbesa hizo sionde situnga wo kila mwaka ikatungwa kila mwaka yuko utofauti yakwa na kwa nimba ninathukumia na serikali ya masako na ngathukumithia pesa hizi ya budget nisiba hizo itunga ipembe pepe kinandu chaka mwitu alako onana walako sana mbesa hizo itaatiwe ni Utongoi nisikadhao utungwa kwani meo ya sesiliva ona pembesa se onenga ikundi ndini wa county government ko upate kuatiwa ite ni Utongoi nenge yuwa wazia governor kumewe kai na women rep widukuma wiwe kai sawa RITA tuyuma kwa parliament kwa mbunge ni kuli ati Kenya be meo mingi be a lot of laws a lot of bills ibitu kithitwe ute kwamba kusobia another bill in the national parliament walika mbungeni wena mubango witumia meya ila yepo tayari ata kuikithia kana mundu la kusakwa wa county ya masako ni watetheka we implement ata meya isu ila yepo tayari nikenda wisethia mundu la kusakwa ni watetheka ni Utongoi wako nondo ni musomi na nina exposure na networks cia kwa sionde already meya ila ya minia kupitu kithwa ni mbunge na kwa mfano
mwea ola wibo nitwikitwe women reps ni manengetwe budget ya women rep tila inene lakwa ngas kikisya mbesa isu ni siatumika in line with mea ya serikali ilaisetweta na anga me implement through public participation ukeza kwithia nenda ni kundi cia amwaitu nenda ni these vulnerable groups for example amwaitu alako ngesela through public participation ndini wa maward kila ward wisaithia through public participation ina mana amwaitu alako nimeana ibetindiwa nisiana andwala physically challenged nimeana na ndiati ya meo na mbesa indi sianya kuyanana na mwea policies undu inenga ni 20 serikali. Okay. Nondo tuna masama nini okuli ati watu na watu thi ulikabumbu ngene bado no kwethia uiso vya bills na sino sia muthembo su kuchangia motions. So ngenda mwene ndo masaka kwa manekana no kutuma ndino wa parliament bill ukaso basiara. Uka formulate ya bills ata ila kwa ndo ndino wa parliament. Paipe onziela bills si formulate ya uka create motion nadhani mwea wa for example bill ino ya kandiwa kwikali kuati wabaya mbunge ngakwatana na mbunge alangi na ndiati yanziela ya elite kwikalandi through the committees penzielo wandika bill yaku through your team your committee na endi uitwa mbunge no yati ya no articulate no eminene no emitwika kenda itone kupita. Okay, mwika wi ndino wa docket yaku tani mundu muka wa mwika Steve ai ando mwika ni mongamba kwetembe nundu tina mwika mwiki muno pyo twina etu mekwenda kutethwa twina imwana situsienda kutethwa tajune nimbe 22 etu na imwana ndine one driving school na nundu wakavinya kala ni nakoka yana nimbe 22 awa nini kwa nini county hiyo ngathi kila ward ni sakwete mwika witu number mana ala may need na nenda ntitono matethia within my budget nundu budget isu nitona kwimba ye nini kwa review project ya kutethia mwika project imwe ya kutethia mwika ni kwamba kwa identify talents sio through public participation nundu talents sio ndi yana na twina akama tona ku train wa masaluni twina aume matona train wa kuthi nyos twina akama kwenda driving twina akam aini you asogeda we my there ndo mapost yo kidogo kama hivyo on driving ukasiwa kwa kama ndo training unga partner ni kupartner partly so kama hivyo within this budget nondo youth yana budget yo you know how 63 million yes budget is super ka budget ka youth na ya makuyana nditambe ya networks ya kwa America ndinena nyana donors ndivi kwa ma NGOs na ma youth ya masomo muno matona kuandika ma proposals ndimeta tuima sensor yani tuima chunja wise kwidi anita manala somi matona andika ma proposals na tuise ala tutono sponsor na labda tutono sponsor na nenda binya wakwa ni munini ngaenda ofisi ni wa governor njoki tumina kuyanga bukuma na atongo yonde ma MPs ma MCS na nginya governors matonto no kwata ni akindu ki tona kutethia mayuthi okay pe asoli masia mgala muwe na haki umpe yes. Wazisiande ni wa county ya Masako women representative loyebo no tona kwa asia either no valuku but ni kindu kiwa kimu tona kwa asia for this one no ni mu respect ni waki kindu fulani ekana say you give credit where it deserves yes kwesindu na nondo ndiende to kabana mutongo yulo na ibo women rep ulo na yobo na isie kwesindu nasongisie nesa na ingia songia pekino kimo uto no mention no kaza no mone credit kwa kindu ki no na introduce project ya matangi project yesu tinduku nondo amwaitu amwene manatethekie nzia ya kunengwa matangi lakini project ni nzeo na zinzeo nye mwene ndi wa Masaku and Rikithia women rep project izunga midhandanja ni midhanda sie monopyo na nundu matangi asuma nanenganitwe mana ni serikali kindu cha mana kinenganitwe ni serikali yupa unobona okiobetelia nzia nundu matangi asu ateta kwithukiza mwene ndi baya ndi akayite muno nundu nunatewe kindu cha serikali kindu kiandikitwe matangi asu maandikitwe donated by gov na kindu kiandikitwe free
kikanenga no kwi mwene nthi chailite opikia mwene nthi kite utewa wishua ne mana tewe ni mana tewe to methukize to mezi mana tewe kega ni mato no kuna simu kana makakulya matangiasu unauma sia deposit ya mbesa siana nadhani ni tangi ya 10,000 liters ukaumia 40 kana ukaumia 30 kana 20 na ngine ndai ma 5,000 liters ando ni manoma sia deposit manoma sia mbesa ni manoma sia mbesa na mwene ndi withukize na mwene ndi wisi kila kina na matangi asuma inanengwa kila mundu ni kule mananenga wa mundu ula wina capacity ya kunenga na deposit maineka undu kwasia tando ama drive ukama boost kidogo na maiminesi ngi hii idea from the inception hii idea ma boost we kana maimane we mana the idea was nondu pe atongo imathu kumana mo obviously ni wa women rep the proposal ila andikitwe matangi manenganwe mana kwikundi na kwi mwene mathowetu na these 63 million mathowetu na these 63 million ninondo ni kindu kithonenganitwe ni serikali netha ikindu kinatesa wakina ilitandi kwa donated nengi kindu kiandikitwe donated kana kiandikitwe free from government nicha ilite kutewa kia ilite kutewa mwene nthi yuko upauni panalikile na nicho kitumi ula unekalile kivila ti women rep ulo nekalile kivila mwene nthi wina thina nake nundu wansia ilo natumiye kunenga na matangi na kindu kila nenda kulainisha pau ni yao matangi azuma na anenga na wakulinga na undu mundu wisikie na oyuju kwena complaints mbingi muno pyo mbesa nisio siwe mundu aetewe matangi itangi na amwe mayaiso bikiwa ni matangi okay nikoli ati nikenda tuthinambe pe andola mukuche kimenda kipela cha women rep pe kasimbi pe we pe Selina pe ando ange tofauti no somete manifesto sio nje ndau soma manifesto ya mundu nikina inyo ndamete bila kimwene aje ni concentrate it na manifesto ila yakwa nye mwene takana RITA ndunge tani women rep ulawukite nundu manifesto yakwa niyo ikandethia nduko na walitwa mama your competitor aengo enda kuikata di concentrate ana competitor wakwa bayanza ni concentrate it na ula unekalite kivila undu sindu inako ni wenesa na undu sindu inako ni undu ise end of those kilo bangite quick ndiye si na ndiaenda kuatia hii ama ungamite mena manifesto ya muthemba mau ndo atie kendo na ndina interest ya kuatia manifesto sisio nundu nyeni na manifesto yakwa ilangu te ya mwene nthi na ila nye mwene nga implement tani Utongoi Wa Aka ulawukite ni kulia keko ndo candidate wa women representative Masako no kune kura ya women representative keka ndi candidate no ni kune women kula ya women representative na ni wene mbanena interest ya manifesto ya women rep ko or you can candidate or you ndo ise uloto no kune ke kan do in try hypothetically speaking keko ndo candidate ndo ise uloto nyo kune ta women rep wa Masako ikonito na kwasanga konea women rep na ninye mwene ngamba iko ni akula ta women rep wa Masako that's fair enough tambozi mose asiata mwana mose isi yako isila Facebook Twitter wa Utongoi TV ni muvanda wakwenda na kusia isi ano masama sembeta muno Steven Mutina wasiti wena wango mokwa muika ni waweta kana RITA ndani ve mbesa tu nengiwe wenda umbe mbesa isu tutunga 750,000 wenda umbe mbesa isu tutunga kila mwezi ithi awasi isi ya serikali Inisa serikali asibe mbesa manengiwe 750,000 na ekulia kanani huwa mbesa isu matunga kila mwezi ekoli utona mwera nisi achao manengiwe si atebo banking possibly nondo ne mundu mokana aze manengiwe 750,000 isu manengiwe ukailio sisi inengiwe CBO na mekwa CBO ukailio sisi meiwa matunge mami nota andithia meiwa matunge ila account ni ya muma wa Aka okay zao kwa ila account ini ukulwa ni mwene ndi account ini yao okay MC Erasto wasema chako sound kabisa ground imekubali kana RITA tosha Gadhambi watching from Gadhambi Kirinyaga na ende Wellington pamwe Daniel wase kana RITA yangu ni yako mwala well tuned katindi kana RITA ni withi tena mpango musio wa mwito alao kuota kutethia alama
matetonya kutembea na wheelchairs ni kulia ailesi mabango kwa ene ndino ailesi usio tumetota mbete kuelesi yake tu kana RITA ndani kana RITA all the way na NDUNGE tio ndisini kwesela mtandao wetu wa Facebook kwesela 23915 patende vinenda kusisia ondo kwasi na RITA ni kulia ati unwa watamondo ma CBOC ne watamondo ma but kendo kimwe ngwe nena thasi cyo kulia nondo uteti otongo indumania na politics it's all the one and the same thing ni okulia tasi umundu wasieka ka 2017 wana chama otonda kwetha wasindi na chama cha maendeleo chap nekithitwe kutika na in fact baby ndanana governor Mutoambe ne kweli pe ando mume azimio ati wazimio na ngime Kenya kwanza RITA utie azimio kana we Kenya kwanza ekanda bya mwenendi wa masaku ni chama maendeleo chap na weka nesa muno wangulia kulyo yi ya chama ukaelia kuthiba abe mwenendi oyuyu ona maikweti obo wasiama pesi ama imwe sikuka siaitie tukune makune suti ta chama chawa ipakienda suti lakini waelia kwithukizia mwenendi ndakwenda suti yesu actually suti ni siathelile suti siatiwe na maiti noga ilio sisia andola mekwikia smart casual that is ando siama ile ingisio onde ndeni mwakamba kwitu tena siama mbingi muno na mwene na chama nundu mwe na ngali undu wenda kuthima sako nduko nondo ukie Steve Rama sako ndukio na ngali na kwandi oko na ngali na bukumia makumanyo oko na ngali chama nundu mwe na ngali so we azimio kana Kenya kwanza ndiye ndakumanya nundu chama ni cha mwene na chama ni biashara ya mwene so chama cha NDA nitisi kwina mulengo wa Kenya kwanza na kwina mulengo wa azimio na chama kito no kwithia andu amwene ndini wa azimio na andu angime ndini ya Kenya kwanza na nyekana RITA ndi ati yobo wa Kenya kwanza kana azimio ni ati undu mwene ndu kwanza lakini unakune sio yo voter na kwa ni asiai ni ati undu mwene ndio kwanza mwene ndini wa chama chakwa okay sawa ni kule tifa ya ite lakini waelia kwatia nye mwene ngamwa ulanga ko ni abali ni kule tifa polls ila twasoma ndini wa Daily Nation ya City Raila Odinga na 42 eta hata William Ruto na 39 nokuchikila na minduiso ndikwenda concentrate na siasa sia bayolo na niokulia kwa ndaya nundu ndibo nini opinion maono asuma mwene ndi majekwa ndikwenda nikone siasa sia bayolo nikukulia kwa ndaya ungulie siasa sia women rep na siasa sia local bayolo hii sia bayolo tweka ni mwene ndi akama nakasa kwa azimio kanaka sakwa Kenya kwanza okay sawa so yumavuko wa chama ni ukulia within wa chama cha maendeleo chap cha governor Mutua alafu kila mundu ni withia ando mama kwa seno dokumete nange na dokumete pia ndo lamya kwa sia governor Mutua no dokumete na pia ndo lamya kwa sia kana governor Mutua ndo dokumete kwitha wi chamani cha governor Mutua neki kunenga ama umu sometimes ukatwika na wi chamani cha governor ula maybe utana atwiko kino kunenga maumu kino kimangu tabisie mwene ndiba ndendo mana wi chamani kiba menda kusakua mutongo mai kwenda kusakua chama yuko au onanathi kwe mwenendi enzisia tainye kana RITA ndunge yani ta women rep ula uungamite okay. Mwenendi baya ndena ndo bother yulua chama chuni chao ukite na wikite hata kusisi hata uwe mutongoi nuto na kutongo si hata women rep nuto na kutumikia mwenendi yani mwenendi ni wakuamua mwenendi ona baya ndinde si chama na si ama hii ndumu ukengwa mwenendi nuibie muno pyo andu mayuza kwa chama metsa kwa muto okay ni sawa tu nenda kukholi hapa ukwenda ma women representative nondo ni wo ya waku na wasa kwa matukukenda then and the most ni makosa kwa ni woka thokoma nenda tunene nokwitha uya umwaku ni oversight wako sese miradi na projects ndo sio thokoma ila usisi ya for example no ambisia a certain project kana ne ambewa na uya waku ni oversight okaikisha peke ndo sita wa ethical pema ndo ma ethics ukese there mituo emulachi usuni wati mituo ila elite ndo ma legal implications na ethical implications okaikisha kana muradi usu ni wa conform to societal situ sia ba ethics situ na legal implications okaikisha kana ni wa conform to that
Actually kindu kimwe ngwenda kutabia Steve ni nzome kindu kita governance. Yes. Na nzome governance na experience isu yo ndeni nayo ya kuthukuma NSSF na kuthukuma na serikali na masomo ala ondeni namo ne kie diploma ya kwa yambe kuma Kenyatta University ne ka degree kuma the University of Nairobi on matters of sociology and psychology na ne ka kindu kita wa in my master's level degree ne ka criminology and criminal justice na all you netelete graduate on my PhD Kenyatta University. Experience isu yonde zinengete kumanya policies experience ngamana undu policies isi ati ya wa regulations isi kawa oversight isi kawa kwati ya kindu kita wa ethics mbe ngamba kumya yao yani ni avoid kubukuma na andu amwe ni avoid kindu kita wa chende discrimination tayu nuna ilio kombea Utongoi Wa Aka na ula unaibo nienda kumya yao women rep andu nimeulalamika kana masakuye women rep ulone kalile kivila na adhi nienda kuimba nibiki kambe oversight yao isu na ndini wa oversight ndini wa projects isi kwa na nenga na mbesa kana checks isi anengwa peke ndukita wa check balances nga appoint committees in each and every ward sia ku monitoring committee sia ku monitor sindu isio checks itanenga na sia ndini wa groups ni isia ibeti ni sia ati waneza na ni sia atumika kwanzia ela ya elite na ni mabiki waneza cheki kitero bikabake groups kiyo kwa CBO na kiye ati wa kiyunyuwa kiyiwa tunga imbesa imwe kwe muma waka izo sindu ngathu kuma ina very transparent way yani kwanzia ya uo na aki na nga avoid kuthukuma nandu alama relatives no kwacha isawa ngesela through mwene mbi manenge andora tukathukumana na mobisi na kindu kila kingi ngeka muno pyo kenda wese kwithia mwaitu wa masakunda na omea kila sub count ngabingwa ofisi wa women rep na nondo sima ndo ma accountability na integrity ngwenda kule ni wanzungia nenda kutongo bano direct mbeto mine ekulio no yai for example ukese ya muradi ni wa aka kana ni wa muika lakini ukese ya nota o conflict na beliefs ya society na ukese ya kindo ki project isu titaye kulikana na mea au sindo sia mudhembo su pe ondo ka hakikisha kana kindo kichekwa kiuleana na mea oito ya nthi na kiuleana na mekio yitu ta society tunata community nienda kwasia ngathu kuma in a structured way ni kwasia kuma pali ulu ukesa kwithia kilobisi nenda power yambi ya pali ulu pe managers ala member maungamia regions no dibu kuisa kwithia moke ward level na mayuka to the village level in this way wa mina ku separate duties maundu amwe ni member wa matona kuimbwa mela isi kumonta na kindu kita wa communication network nga hakikisha the flow of network the communication ni yakuna usawa kulingana na undu meo ya serikali ya elite na undu community jitu ya akamba ya elite kwipo sawa kana RITA nenda kunenga 40 seconds yambe eka CBO sie ka muika eka sindu etha beke ndo kingo bangite kwa mundu wa masaku nondo direct mbeto mina in 40 seconds alafu the other 40 seconds otavyo mundu wa masaku ndeto ya kuyamuthia ko nienda kutabia mwene ndi wa masaku atongo yonde alamu na thukumana na Utongoi ula unaibo myaka 5 ni mukulia kwanda ya muthendi mumbitikile tainya women rep wenyu kuma matuko kenda ngathukumana ne nyunyo nthe mwike maobisi asu onthe muna nengetwe ngathukumana ne nyu na ninguka ikundini sienyu nimwitie kula siakwa na ndimuya kana maundu alama na kunikie na itanzia maundu matangi tukathanthanja projects isu wese kwithia ni mwanenga kwisila through public participation ninambia kunenga mwaito alako matangi na taumabubu tuke kuibetindiwa na taumabubu ona ibetisia biashara nyunyonde nga mandanzia ila mundo no mwikia binya nondo ti kila mundu utona kukwata itangi yu lakini nga hakikisha kila mwitu ni wakwata itangi kwanzia ila ya elite
nundu matetha cia nzieno makaimba mbesa ikemba matangia makemba matatono tethia the vulnerable groups lakini ngambia na maitu alaku na kindu kila kingi tofauti ngeka ngatethia aume ndiwa na ndiasia tawo kibila cha women rep teacher kamemoka onaume mukatetheka na tethia maitu aume maitu makatetheka bau kwa aume maitu ngone ikula kana Rita ni muvya muno no vika studio cia Utongoi nyene kwendeo sio muno ngaya kuonekania mambo na ndimina Steve ni kwatia mwene nthini wonete undu ni ile pa studio ni kiengo biesu na ngemba ni lubaya 11 nthini wa ballot munzisie mwaitu na navu mungete nesa na mwinzisia masitwa makwa makemba me Rita Ndunge ndunda Rita Ndunge wasia kana Rita kibila cha women rep uisisa ngo byesu na wese ubano wakwa ukemba wilelu lami na ndimwe ati itaba 2017 nitwanengie yelo ya ula wikalile kibila ula yukumwa ni kana Rita yelo ni yakwa matuko kenda na nimukulya kwa ndaya mwikandukise yelo kasele katune bagwa ni kunenga nila na gindu gengi metoki pia direction okoro gindu gengi Steve mundu mukana wa wimandhi ya mwiwe na ulaoneka lile kivila ulani kamene wakasimbe ni wimandhi ya mwiwe na mwiwe ni kana Rita Ndunge nenga ikula senyu na mwimi trust kana no ni mutone ku mutongwesa ta women rep thank you munone na atonga mubyano ndo akukubika studio cia Utongoi ne kwendeo sio naende mandu maku mayaila naende ni muvya muno ni mutungi akisese ki mubyano ndo wako ntocha muthanani thank you tinda ine sandu mama sako Mwanda musia ya Utongoi TV ngwa tuneamukamba tu tunena maondo maingi na ende unene tu wende ndini wa mitandao itu yamekumukana ili @Utongoi TV ke director mwema hashtag ne amuka ende kwa landa na somo tumani unena nene wa kama muno na ende ni muvyana anda yala na bikio soma ni muvyana ndo wakutuma ili tacho ukende mwita na mutandao itu wa Facebook Utongoi TV nyene ta Steven mwema wanasi abikasa mwanza nengo komana na kungu nengelele mavo kwa witu